Ko te wawata o te runanga tiaki I te kaupapa o te ara tū Wātea, kia puta mai he whakautu I ngā minita o te karauna e pāna ki tā rātou tono I whakatakotoria rā e rātou I te marama o Mahuru Rāno. Engari moroko inoa nei, auware ake. Kua hipake e te tau hei tā Piripi Walker o te rōpū te ara tū Ātea, e tatari ana rātou mo te whakautu a te karauna mo te kaupapa iarere. Ko te wanga, he tau anō tēnei. Ka hipa ko ngā mahi tēnei I oti te tau. Hāne no ke hoki mai he tino whakamālama mo te pēhea tangata ka awanatanga I ngā mahi o tēnei kaupapa. E ai ki tā tetehi atu o ngā mema o te ara tū Ātea. Me matāra te iwi ki ngā whakanekeneke a te karauna ki te kore ka mahu e rātou. To debate what the requirements are for us to be competitive, what the initiatives that have to be developed so that we can be competitive because we're being left behind. I whārikitia e ngā uepu Māori te tono ki te karauna mo ngā ierere I runga anō tā rātou whakapono. He taonga tuku iho I raro I te tiriti o Waitangi. Ko te wawata te rōpū te ara tū Ātea, kia pona anō ngā whakautu a te karauna. O te whakaalo, o te ngākau, kia kaua ngā hoa I roti te tiriti e pērā ki ātau, mehe kōrero, he take, e pai kia whakahuihuingia I wāngi ngā hoa e rua. If what happens today keeps happening, if nothing changes, then we're never going to we're going to be users, we're going to be dependent on groups that have infrastructure. Tētahi tino a wangawanga a ngā uepu Māori ko te whakaaro tērā pēr ka hokona e te manatū ohanga, e tahi o ngā wāhanga o te iarere Māori kaori I te whakamahi e rātou. Joe Glenn, Te Karare.